Hallo a hula dunne, cymryd a ha siv, falcha gw love_Gaelic, son hied, insta bio acin son Davile hichis de ga, agus ha mi gyma toli eiche hôn rydych sio, gain, ha mi gyma toli gymbisiw colrain, son brwn ri feien dunne a se eens nietje. Na grummet as a gaan Q skeer nog Niteworks agus hashin gema tolich geveel Ruairidh gevi Colerain agus Shaw en Chwar aha gevi ikke China mag Jehoonje A Ghrian agus seo an tres chwar slan ig Niteworks ig ober eiche agus fesgur ma alster Pickering fesgur ma cymryd hasw agus sy'n agde so hamig gyma toliche gybil rŵri gyfi Colerain noch brwn my un sio my un echtri cholain my un jiha chorac yn i fi yn dŵl van y chwar sio agus cwjoch is o'r sylwydyn cwjoch my un hyn agus cwjoch o cwdrymwch sa ha Gaelic gasen agus ga fin anje cholwain so ma sy'n go sio ianu Holly un sy'n ga mar yma sio gwbyr so ham i'r invite cwrdd y horst ga agus sy'n mynd ha but sio rwyd y hawn A Ghrian ig the sun chi'n ymach a chi sy'n mynd ha ham i'r cwrdd y horst gwyri agus sio Hello! Jim and how? I'm in Cashgadar, yo, nee, gaan je dan eentje? Mijn tjere garage van mij, te mij tjene of pikken deliveru, cycling genoeg, so ja, deliveruing, so I'm just tjere garage flat, because leen me as a fras, because fuse could me on lane. On a packet this shot, so I'm liking. Niteworks fast maar respectable maar had de cura linie waarop de actie met agus gejare fi miljonair gehorst hier wel een koe er meer klaar in in is had het eerst je nog sjouwsjen op rijtje je nog gakin je de neer in agus erin agus Maggie weg ake you so Joch Wanje Maggie weg Hamish a goal a Kim Soda Africa Jess was of in Ruanya. This I'm Chico Master J Hackets and not one yet. Gin agus tonic akamse. Can you garnish some bee out of Savanya akamse Jida? Straight up, no ice slicer. Ice no slice, maar han said. Clever carriage. Well, clever really. Falche woord go Gaelic leor ha vau awn fein ar ydyn sio o bereiche teig fwr ilian agus ba mi dod rhywun vau awn nŵr yma instabio Gaelic leor awn unwyr colori dy framer Holly vau se stage left am I smension genau agus hier smar ein I chorch yn gwan rhywun vau se brwn mi fi giws Gaelic ach hau hyn I fi filante awn yn Gaelic van y vau beg hwg ik tuurlijk gaan as in een skier nog ach how it imig over janu ach guess how janu maar hoeft er nog how has the janu big and deliveru ri kujok ach how kluchok maar gumbieg maar een drummer ons een Comann Niteworks guess een pudding gooft mean je gedoen je stof nach heel ga ik nog heel moer en nach heel jonger Niteworks ach en eentje kun je toch geest of nach heel jaloch Niteworks. Just als de Comann Hanofse agus
just kill as you quick, I guess begging me in echt the Holland. Need you chin gain and Toshok. Yeah, sitting, aye. So, Niteworks open your up at Eikish, me I guess, trúd balich ide, I guess, I should, it'd be a y'all hit here on the Vashin to skull, I guess, on the Vashin grey week, Vashin cluch Q. The head on a Jeffer Shorshire Doyen, Jeffer Holland as a scholar, this do machine is Norton. So Hanik shin the head that met Holland Niteworks on the David is a shack. There's some gig on Savray, Tuven Porsche 3, Brace Festival. I guess it's a sort of fui machine crew. Clech, I should be seeing a Clech thought. Inulan electronica, so synthesizers, I guess, do machine, I guess, between the Clickman course, programming it computed, or some Kjall through a Kujok. So, in sort of way, between the Gina was a Kavunche Miskaki, Kjall tradition to, I guess, Ording Gaelic, Kujording Beer the Kujok. Is leis a chláú seo sin ar casan na chud isteach an úsci alapis cúteach. So ach sé miscaí in an cúlta is dúchas as an do thug sinne, basically. Agus go chud an gléis le ceol úd násach, electronicach can an dansi me siad. Agus, yeah, so I began did immediately gekjarst J Shorshard Kjall the Hound or Chanel and two of us sound in Shorshin now how come hook shit. Gajara no Gajara Chanel mode in the hound, I guess Gajara Hamisha physic well you nach de hum shore hum is a Hamisha tundig daichen. I guess Hamisha Ja now. Not time good. The other neoch I'm a shin in issue. Ach heel no time good really I guess Hamisha genús getá van de hoek mission die kjalt de duschen te merken be met zat gema foki zat in a corries na calmens nie is charwal na magucha ach runrig ach an noorschen nu of a mission nu kan ik weer uit ze er gledek van me ook het de vraag Magnus is was niet fees aan een perstrie I guess nu het zich ook gebasit kan ik weer uit ze misschien veel große ook nog schaaf nodig in genau ja die ach route daar een kleine version shouldn't leave so Martin Bennett I guess Shul Nifty I guess Pete Bog Ferries bad uur en oorschen I guess waar is en shine makkelijk kjol of akama uur nosoch ik nou shine macha de clubje mode I guess route machine ak bij haast kadan haast maar kun be get had koma on nimmer doi bij haast kadan koch die wie keur kjol na piben no kjol feel go beats on en doi waar haast kadan wat 400 uur I guess bij ak bij kama eins noch is anders auch ich genau I guess a noorschen wat mis je vader kunnen zijn teich gun de gas kill gar is J Marston basa in gas kill tradition to karan tradition to die is dus een teich ach van noorschen kun je nakom se dat bij mij al horst so mij vind je gewoon meer kan je kies hoe dat je ze call en rea like you be a kill de bashief ook zo mij al had ach karomi zei je al a kind met al David is ook het ook taal huisnoch verstrie Niteworks band a shot Ullagwan a feinica kimmen himime se faalt a vi gal givil it the feiniction orste kan een ormse so chili should the minute champi speech you should serious the fish but you should have after a kind of a doshin Davis Oaks when the Pete Bogs a quick gig Karen down I guess she should Kurt Taikrish I guess a kind of show I guess show gonna be Gershage Suas va sheepje a kurema was you has gema af has gema ud af was you va runtigen merge min kill quish an aikishen Davis Hawk van the higmius of art Gershage jan runtigen ud the ist I guess vai torst biak am be Jake on the runners in the Kate Martin Bennett is elementary on the you just about Rudigen Aku but you have to mark got it on limit doi
a mi cyn sioc yn big elain fi a ich ma fai graag o nach rwysif ig bar ig fan y ffyr hosioch. Fa rwyd ag yn acaf mae'r Comann agos sin rwyd agos ham diolch o ma fi feicyn mae'r harsif se dol yr ddol yr erd van oorsen. So van oorsen ham is mention gyda I hyd klaar gwrs yn mach is obereiche EP afawn. Agos gwyn i hannes yn y mach ar eist. Da fydd hyndiag? Am I smynnu chi? Ie, be gael, am I smynnu. Ie, sy'n greis o glwch mas dan ag sy'n ymach rydyn to be. Gira ti'n y gigs agos. Ik kan naam ze mollig mode sy'n by the way agos mod yn tang sy'n brir yn snoke. You know, a cwyn yw'r am yr gig sy'n an yn David is a hoch cwrpaich dis y feedbogs agos sy'n ungyn y gigs a dydach a cwyn yw'r yn glanid. Rwy'n cael efin mi yn gig sy'n ik kan naam dat me clich electronic drum kit. I could do, you know, you second minute church of rubber pads, even so the cal machine. I guess church of preset is fwymen it in computed big. How could have actually fwymen? I guess ik jerig ungene horen vrumied madverach. I guess like school shin chlich. Was hoe ik al savig ach een computer show waar ik samba music en maar een PA system wat doen je moet je een paar set dan het is toch een keer en zin een route uur waar het ook al John de maak er samba samba no salsa celtica sinna I kind of salsa celtica yeah Chaim se go fosgwyd parliament na halbe hier der om nu glwyd yn nu agos fa mae'r sgola agos fa sy'n riach na sgol sy'n ac yn sgaisyn sŵas go croc calten al yn dynedion agos fa salsa celtic y chwig so gain yma sy'n ach just rwydig I mean samba drums agos just kind of like you know fusion so stuff no gajare no a kind of has in a gig sy'n fa sy'n sgynnal agos I kind of an oors in a doll, but me heb kelt and blunishin. I guess just by me grady Carol McLennan, so me gra. Femi to the show, Femi should call and show a booking, Femi should call and show a booking. I guess an oorsin I'm switching Dublin station or Triblin station, quishi, Triblin station quishi she heb kelt. I guess I'm switching by da het akev heb kelt. I guess by Marco like Neskiani Erchinga Stornavag, Hashin in the hill. Right, you know, has na gal Harris and Yelan acuir so like I guess I'm assuming you're going to da hetchin gama kutermoch in a call and kujok na ro a who've crew a calling. Yeah, no, I shouldn't fear. I couldn't get him glad in the nation kujok. I should hushing cautious rihede je kuchin the carriage in I guess kuchin in the Max and Nicky Institute on a Stornavike. So if Ryan splash bake as a gazette I guess do machine I guess van bacon your buzz on as many economic course gig I guess back thank good or son an advocacy should a year of 3 blinig and stock and gonna a Lennon fleer there's gonna she heen in our shoulder yeah, waar am is munich economischen bakaren was in is was in economheid bedoel aan een glas of I guess was in kind of bjerke gegen GN shin show one each ja nach GN ach you know I guess in case it nog you know that jam 3 trippen as in the week ach, was je nu dat je have our own thing really, all high and if you know, Alan and Peter, source international man of mystery and Alan, so that's and a dollar fall of getting rang, I guess so yeah, actually yeah, ach, you've had source of buzz on, you know, I've had legal orders moon who's talking to the Chinese, ach, the engineer, just skill up really. I'm actually going to grab Bonville nach she international man of mystery helm and get it. I'm going to follow good career catering the secret bases if you haven't told them the yeah the spy who piped me down the aisle. Get it. So I can't actually call one Uhain a quick drum again
Elaine agus Elaine quick na peeb a cudjoch vis a quick the rudden electronic cudjoch. Innes agus fashion na gajoch ma how joch in state Ruairidh Greumach for Niteworks the Brunin yo and all ach innes I joch don a had is an darrip so me neoch gerecht nes ach agus cudjoch a Christian agus Chris vis a quick well base be cudjoch quick na meer kwad and cudjoch. So, Kimmer has go bit of who in Colin. Kimmer has you she and Sue's listen to Biak and Smoin, son, fine, Agus, be could you gram and Asian put a Torg in your show, Graham, and Bionic, and I come out there of you get a sting about no, can you had there of the Colin Q and the Wien and democracy, actually, with the having a sheep shade of your blue carriage and Bonavashin Gamal, I guess. On the McDoy Hashin Gosa, Passion in Yarstaku, Marcol and Gahara and Sul tradition to, or well, can you kill Keelchocks for built in you shifting to go said Colin Van Hu. Kimmer Hashichi and Suas Lipiach and a veil shoe voting a routine, a bit of democratic off, you urinen on your Belmeska, urinen like ha in a cigar, immigration Yanu no ha Chris Grab again, you Kimmer had each kind of root make Menahash in a Cooper Tuesday call. So I know how we care how come out democratic bisschen jullie kan ik hopen het is eigenlijk Corunie in de hoofd shit because zo bv maken jullie het zien Corunie righeden het roots en behashen het jene wegens zo zijn maar ha in de week op er dus een fat bijhalen in de stoomachine even call had je process agus stumersin an tarjin stu had be a toss le ennis be na go Ableton sinna se program a computer agus be tar smoinin ik a bhún chian bhnes agus nor sin be chorain kutin a smoinin ha Dropbox agus stumersin sinna Karen an buannach le vi goper le ceol electronicus gunning you smoinin agus beachgan a chud cachchéide haar had Dropbox agus ha vi go handy tron a pandemic go sin goper as an daisian you ik toach kusin you so is nor vi sin jiach pylon en getrich vi sin dollar fall go Airbnbs agus kur shachet jiich jachtin ochgad sa chiad inúneaching gochosca as a hot tub le leún agus stúmar sin agus nuair sin fichad as a chiad úneaching go chud ceállach as barsal ciú. So agus sé sin nu a bhíos in scríomh a really attachers leis an cead acin as a seáid bí sin seirse. Cring call ik a computer le na míor chládan synthesizers amach wouldn't be metorsion electric drums call it kuchum kuchuk. Skirring jíach Karen scratching around agus wouldn't like kuchin hard and be attachers an an lá, he go hulle kablichéide agus chan jo sapit se biachchan. Ach le fioinéide bí a míasan a bhí gopad fiachan Jeff Rudden tweaks shit sa seo agus an bí rutachan achat a tolichidéis. So I did a réid an tuichi agus how tokalid, ha sin nudig nar carachin agus ha sin nudig nar carachin bohús agus ú the camerachin. So I guess I don't know, can you Todd Hall announced doch immersion. Gehari as a scene tradition this doch. I thought Colin had all the depths, I guess do immersion. I seen had the collection of debt brief or some gigs some B. I guess I'm just meaning fashion B ha gigs that she in Suez Fairle orchestra agus dúmar sin agus le COVID man cuas agus dúmar sin san chiad tuas fe sin na smúneach sé gin chomóda hán gunning dhévis duneach in COVID bí féimeachcinn stoch a dep aines deach agus bí sin go máneánach agus fairly gutting or something dune le COVID.
Had Gyrach Eddie actually, I mean, Macha isolation Dalwadash. So, yeah, couldn't be on touch though. I was also going to park in the shower. Yeah, I can't do that because have you can't na Jaime time wheelchairs and show that because ha gyma called you two on the McDoy. Is that you know in Kedaracus and it'd be call guitar good you know good dunyaks to be goes that there's some chorus that you blionna. Yeah, we can't talk. Then we get that Cohan and Bono as called. Ellen. This is Larry Mullen house, all right. Okay. Action read down a kind of a scale me when Jensen I guess she have a kite guitar Zoo TV Biovo Sydney. An gig ria van de heil dunjakische nu about Adam Clayton, you know, gama trau near a huakal, I guess vad dollar elme garud and awa, I guess gabe, you know, splaid voer, I guess beter ga kavoer, I guess heiling gig mustig road filmig, I guess an ocean hanigi rash ir board ir sin and fair me guys my kite there's UTV it's like Edge Bono, I guess like Clayton Kite gama hungover. Is Dean's more so it shouldn't have happened. On the Deutsch shouldn't attack Ordigan Merjanes how Farrock and Gavile how Farrock and I guess Gahari knew that well on Doi Hamish Yola kind of in Kerevaku so Kerevaku how Hamish Farrock in Shin who a co-democratic or school Cobrachal High, I guess Gabriel should Ule Marparsti, I guess have they get in route Mava could you gonna follow I guess could you gonna chain I guess Shin Yash gave Gunchegu. Can you that na heel more in Gunya Aln Gober Colorave, I guess a Cobra Colorave, I guess Fioin High to Cobra gave Gulentenoch Markin Bieg. And even again each game could you do ya EDV Kurt Tyke should call in maar zoals we need to featured players maar can be a kone zoals had tor doen jou en good give it zoals the fifth 90 maar can be a fifth beetle kone few in ha Karen Ari or two maar na doen je ha curly fuim Niteworks I guess grammatic a couldn't kale could you know den ha she should get annually le shine or le coit in the fields with the motion. Yeah, well, Pishinya, a couple le taught Yefid, shine at the end, I guess. Look, you, I guess, two machine, I guess, Kummel Cushion, inch in a ringe, can you, or ha, Jeffed Shorshit style opedach, like, Hulletinje. Is Jeffed Daw in the a cat at all, and, you know, the could had a shot, and I guess I shouldn't come cushion go inch in a ringe, can you, man? Rocket and cool. I guess so I could you know go for the Scutricht shouldn't Sheehan shouldn't the Shorsh Niteworks mainstays I guess pushing Isaac at the clue le Sheehan bia it arstoed Getricht I guess Ellen met a streak can be chain fall of could you that actually dollar sploit I guess could you Fiona Gaskell so Brakish Fiona could you heen I guess Aisha Clukinio I guess speech a skrive village in a string parts I guess the machine so I shouldn't the short should cope is you know is wie is attackers Getricht ach bisschen de goper like Paul you feel you could job Kathleen nicht genau is je noch de klaro de eerst I guess feische schein could you de keer klaar alles dit mag je de waan hij is een rash of zo'n tornado gaan coole yeah didn't you de could you maar Beth Malcolm Shouldn't and Jim Malcolm Karen you know Cluchuk as the folk scene I guess Rutbeken stock a Rutbek Coons but you Ghrian McCallins conversion a gen of English folk song or something here to his culture I guess Vashin your son Karen alternative achlerke go at the Yalich good in an on so clash Beth a sort of jazzy
sort of husky, sort of gooey, fi that. Han rarity, Kujoch, you should sort of Jacob of Ruairidh, should go, agus clapping. All of the Kujoch, Karen Injin, you know, my Hullet bin je reichting as a stoch het fusen 3 bliene a galf follow gewil tare tachers te have all of this nicht. Agus gewil down je I'm an activist agus gehari as a trad seen a faking and buanach gehikas of a goper le alpish agus a Gaelic agus gavi it's in a faking mad shorsha an un shorsha root get the hat nach an so you okay like a noon route gereed as you knew as a noon boat Merkenbeek. So Karen Garashin Genies Garashin a Suy she is agus a gra or famous in the goper the Hannah Skas and Kujan politica agus through the Galida Tachers the Galopish agus Gaelic and that's the you know what she Skaskam goo Erich like Hannah ik juist down has sin Karen het cool ging I'm just meaning get in course the sort of decisions so yeah so Jim I'm kind of rambling shouldn't sort of go begin in a glad out I guess actually need to be quite like party if you Ian Donald McDonald I guess yeah party if you well for the yeah, can you Linus missile the shine in so famous. A fes gejare ge fes she haro Innes loose that shine loose de obereiche Niteworks so hannig maak was ni kan David des ungie was ni kan kan dan mis menige agus norshin hanik beelmheitje maachje hier Kwarslaan maar ik hier LP around David's Kujia hannig sin maach am smounchen hannig yeah agus gejare agus babu I voor ik shit agus norshin beelmheitje was in David's opgie nach be agus van la hier van la doe hier van la yeah agus hier van la do you hear me beelmheitje 2 beelmheitje so sin bil agus an tresver so an tresver China agus sé an an dói ha lentin sin a dolban leiche gunna lá agus an sé an titel ha an air seo A Ghrian agus go bhí China Ruairidh als a hule fair an an Tidal, Spotify, hula calmer sin, iTunes, Apple Music ach ha sin China Jehuni seo Chian a now ma hula cal China a kujoch bi komisoch gut channoch gefisgoch agus biarleif sin in janu kujoch. So catching fight dunje I Ghrian nu de hikke amach Ruairidh. Well, my goodness, this Jack Niteworks Bandcamp is Jack a Google. You shouldn't ladig lean in you that I'm beaching you a galus Jack or doing there's some CD I guess digital downloads I guess is through machine. So I guess my is to shen the call that in you gash or you have seen you bat Northern battle get or some and call as in notion. So she short of five a hound gunye me could is to direct rid big of Alec gunye is Jack a headache you again do the bandcamp packing I guess Bishin could take hooking years some the baraki all the end of you know my horse should be ne wadichen Strui Alex for Spotify title I guess Deezer I guess Kotlach Deezer and nearly some nach be a Deezer to you yeah Good. Oh no that TP now in what 11 I cannot go to Napster a peg Guirionacoch ma how a new Jackum said new Jacketus if you through you know Napster if I in Canyons and if you gudge get Napster and peg badoch een gach stru ze ha service leven so should wow. I'm your title I think a title of ma yeah Prince a could take the title so should go to me heed gama a bailer title has can you me Royal or Spotify Egypt ach brunner sin na fis am rule heen
gyma jail Prince. Harwyd beg joke ac ydy'r mi hyn sydd hyn agos dyfra har manes gyrwys yn sy'n gael manes fi Comann Records fi'n rwyd yn bwyn gwym agos y cain am fa unbion i gyda'r fe canig Prince y gra nach bydding ac tigsyn carson nach ro dyn sy'n fi mesol i'r yn ciolig agos yr sy'n dablon ys jai sy'n fas i chi. So it's like, well, yeah. Ac a fes am yw hyn gyma jail fa, fi yn y cainig chi, Jane ten yn yn drummer efo Quicks yn y New Power Generation, fe sy'n gyma jail yn rhw. Oh, that John Blackham. Yeah. Weiß yn wafs o'n magic, dyn i'n mwyd, le spiacor yn, agos magic mwls, magic a cwych. Yeah. A cwn y drummer yn, sy'n y segwe ac am so, mae joch giri yn jab sy'n y horske Magnus. Ach Prince, ach can I Magnus yn fyr sy'n, mi chod Prince. A cwn y drummers, a tors bwai orst, mae'r drummer. Wel, gyfeirin o'ch yn drwm yna tors bwy o'r ymdraste, se yn trefig sy'n Nandi, yn fact dwi. Tron hai mw jeich blin ag eus, ni'r rydych yn mysyn, agos tron glas slwy. Fa sior sy'n yr astor urged eithaf i hyn agos Dave Grohl, drum battle, a fa tachers jyd, na mi yn social plug, it's a YouTube ys dwi'n mysyn. Agos, hai dyn se crack yn beca ham, hai cho mar yn y drwmich yn, agos, fai nisiarn y teith. Fuse, agos... And you should dip agos er son gig. Hai, fi sy'n ma, fi mi amachus yn oped, yn orsyn. So, as in ma, you know, fighting could you know, because she Gina Shin, she get him a choch, Benny Greb, Shin and Shin drummer, of course, the Charlotte thing spade. She the unknown how session musician, how I guess do machine. Maar goed is dus jacht de YouTube be me should die dan hier zijn er zo'n oor in de heatje cat ne videos ekkersen I guess she skas of course them commode said hij go kill woord as a kloicheke je vet doen je go Lewis gas chimachil and drum kit I guess technically Gida go sprout of figures yeah it was so faking sé nu a ha could sin kuchi kuchigan ha kjolvod agus I clich dích na a yí a drum solo in you at a track I clich sin a course the roomse. No agus sin ru down agus sin usa a vidie le Niteworks leis govéil tor le Niteworks a hu in tana ga a noch go get in our stoel a leis Gaelic Comann my Kraftwerk on an dói, you know, said it's in Kujin the hall and she, you know, fid shesu ig meerpar and computer in the home, maar tortie. So ha usa u heen gema kutremo go Eva je call when there's how heen ko biohol Eva kit. Velu gema kutremo nisha afisam shin met how heen maar dunya how gema biohol kayu ach a velu heen mohol sin gevilu fémoch sin janu maar farst in a velu fiachn ru gen vi fastness fiche gap to a how in our stoel and jo Jane with the Charlotte of January and spores a horse gonna look jock. Aye, well ha vi gemoord koik jig bliene as je vi kloik I guess. Gaan je me en my kind ik drum kit dat hem haast. I guess yeah, no ha as je really more colors and I mean we should root bake this bio Kiyun ha Ellen go I guess patter baking the shadow well Binnus and B Shach Ellen so ik can direct you know gigs gig nu as in Gina short encore acting be me Ruairidh gonna make cuz I'm find me caught him root gonna ra Risha look eistach agus sam vi generation is het diechen. Gidachs can be caught ach ruthiken a yena for some cow a yena vitamin is a look eistach. So
Yeah, of course, sin dhéanamh agus ha mí se fecinn go bhfuil uallach orm sa stocha bhí beáhol san caran making up san na trúide stocha. Yeah, no, han true. Had fin mir van i vigur Kate ha si se ha si fast na char par na bionichen e han si stagecraft mar gubig ha si would take sin gas ha si ha vi you feingen need fer a versje gunne vi a gennu keelch an lokéisteoch kujoch agus ha sin go son chin tronneol. Agus mar sin was brúnéid me a hasú gosin fu bil heiche go fan ma as nisku Ghrian agus stan an dói dúsgeg na dúsgeg am nimig dói dúne ága hu politics fel Canal sin ha mí smuintjin govéel tód hu soja an nimig dói bu bóir imig dunne réú joch a mé ké go réú jaké joch sorry Macléin agus sé chlárig a bhe sorry Macléin an bard gar smú sé wa mi echtine géeltok agus eileroch agus toin ruúten ha takers an drasde as een a heen hu teides agus toin na kuchen sin haast an dóit na sturin a drief agus was sin nou ach Jamie hu A Ghrian heen was sin brunrut be mi kova koich agus gal paart i chwaúr ach a huve Ghrian kimmer vi Twitter immerig A Ghrian mar chwaar Jeva si se fiach ní ralation airshow agus a velen titel heen kutremach se route hash se a sam seo údíisi géisteach an me dóid cimime bheit de freigarslí sem marach nar a dhéh chom éisteachlís ach leis ru nu se fiachnu data ra hu politics hu sta an Nílan an dras de sta na Gaelic ru calnar sin nach gal. A mis mu go bheit an cáí sih ag ceann project mar seo Karen na cat at a finished article me big agus noor from this moon go smoin mode in a vi cool of a hulakal on the horsey she agus sin fiad les a hulaclad has sin a ddíach táisiach le fiachin vi ceol a chruach a course de rinne agus mar a mi to le a huv Tarsiemmerig en soort of statje haal niet Gaelic agus alapis agus stoemer sin. Ha sinnne chi karen stay life an de boy. Bi sin een soort amas a hakin je kan toach sé vi fichen ri áing a lodek a ha. Studying áing le found your melody a ha karen inch agus láchid. Search na há an móde mar eile na cheá agus dúmar sin na ha ddíach chomascin you súl electronica go cuasnach chu gnáden agus ddíach a gopad. So ar amas an ddíach a hu na há an héin agus a lot dé na há in ví a gopad gunne mar cháin agus dé ví a gopar leis a foiim Niteworks me big. Agus I have the camera sin like na sort of namas an éide agus an plan éide ha sin nu ha sin meach id jé ein sin agus stoch go rut an an a bheit sin de gope a chum nachrá sin fiús mógel ik an am stocha to go vis sé an an rut le vi like Charlotte painting brie ní skrivi áden en painting a hoekorst en spinnigers an an áden skrivi was sin man ha leis A Ghrian case in point we sin an ádemérig a chusin ri ruút fa Tar smuin nakin ek an toach agus nu jaar sin ká si good nu
orin your tracks. Agus fashion írach a ceart son únéide son could críach the cal. So sé innas a lot actually chaiad rúdachuig through YouTube agus borig sin orin ha Kathleen a gal le Blair Douglas agus een Blair stoch then Bachelmruk Gnume Kindjach. Ach agus kar eentje nach ooit va in is poetig kan be je dier rond kan een orange show agus va mis gedoe nu ga koers de woen je genees nog roi koers de actually de gatting is nog gra meer faking kan via koper dus een voormaking ach se ruten jonach maar zijn woorden se na haring nach hedu koers de route en poshach ha nish an in the Charlotte mit the clad agus catching dol so yeah so she oran kind spiritual hound a bring me ein short mologa hound really or son a Ghrian agus or son an arinach agus ko kutrumos that is Ghrian for be chin the so is the agus fashion she is J live na the cushion track the here this garage kind of smoothie oh well you know ha pandemic in the yakin or some davli and east agus ha sure current stock a salvage little an dói as experience hashin in the yakin yudig Tronel hashin in the glass again fallen van the Ghrian hashin in the muy cause agus tira gin of the rutten ha a gal plach gas an arinach mar vi sin is you know ach could be a church appreciation akin stalkers and or some the rutten akin it fast so has church and a church meaning side of it and the root had gene of keel marshin be shin a straight life you can or also can you I guess say church is toch high lengthing it urge for enema far near the kujok so it far and laugh in this notion A Ghrian so that shouldn't go for kujok yeah so I've done A Ghrian so initially be bruni which are say J-Val Feskers a fub and after pinch and Esker concept album like track collaborations the Kathy drams and Esker yeah just in Kerif no guy shouldn't read but had to be a Kirsten Constant as the Jerry Jack Academy in Kerif Clar Niteworks yeah gejare has ma how Jerry chin Ruairidh dras the Ruairidh Greumach but go be a rash off at Hoon yeah maar go over the radio grad if you just joining us just now speak to Ruairidh Graham from Sky Beat Combo Ruairidh Graham and welcoming Ruairidh Greumach there coming into there you go here we go Gaelic FM MK oh no exactly all kicking off in this no show with punch when I answered no gejana se Ruairidh me quad Niteworks and tres quadachs in Ghrian chinamach Maroch the stru in Warwick and Strui maar hoorst heen Ruairidh ach kujok gefisagok iwe vo Niteworks man camp agus Bjarlein Gro canoch on archishit skas a barok ag dostach go Ruairidh so sin hashin geri ha holly a garach in a chan bulo kijo hashin go just go even am ki kan bulo kijo ko me na hai garach in kijo do tor and hashin horski stunning garach in me sin me ha so A Ghrian cinema in Maroch agus sin me ha a hu Ruder machine gata ha she mar was canal Kimmer aus mention ha well actually brunich an dói ver mention an dói well she rud jo political go she out that can be I mention go column Ruairidh agus new in sin ma okay to the documentary me Ruairidh wat kamura canal sin nach road via dal max and he political ach by jo political good out that can be a joke vi mar a hoorstu vi torste alabish agus Gaelic arstúler mar a hasíf se
Janu agus brosan heg dunne ile Kirsty mór ag mac heit rís gemór agus Holly gra gun tuvok and be the best album yet but shimmer ha an dói goes ye she did of root down when it gamatra when it became a but first I'm going to big she could them off on dói giro ma vashi she giro kui I guess rent in the early show can big shoot you bu I gonna be maar hurstu kan je lose mention me in root gussen be shaket maar kun be agus dá er wel on en dói fi grosin China ach in your stuff dat je doch get tuutje mis wel van en danig maak gero ne I mis mention gromi brune airline agus in sun trip me in I mis mention Bian Heiche wel I mis mention van no gra gro hule kaal Karen Keilish en Eiche an en dói agus mar sin bhaid can nádarach an big Bian Heiche an mar hítal agus gematli can hi bhaid an op gairnis mar a hurstú ha dunne keikers an big an solas big an get de han so gemat darach an imige McDoin dras de ha dunne haast dosoch agus ha mis mention sin an ru a ha homa me yin Niteworks a hu sin agus brunne sin geta version kuchen gekrieg jaach a hu in kwaruur mar hurste drama sé in kware sjaar geruke seo G ne fein a ha caters ni kuich an arsúer na die an korom well Geson joch unan I mean cuz am I smunig me can't the cloich gloomy winter and fed arranging kuchidi han rarity Gidach scarce get a Stulliman drum part I guess hi Jeffrey vo a Torian stu bishina cloich care 4 how dance music I guess kuches for yeah Kjall pop kujoks high it 4 care I guess hi ma Uedman as the set of the kind Gina Rutganeda like kuchen the Harden I guess an peace drúmerach acham Gidach beat kind ideality ham so I mean get sin son over in Comann this person a vi cloich hard in amach yeah I mean could we winter be ma stadum kujoch ha ferry the guns of Iaxio give it a hassle Ruairidh J and day job ackle Joram yeah Joram Karstock Joram I guess so yeah jump guns of Iaxio so I said title and track shot kind of skill it cool and shit actually fashion on Corsica tripli an arash I miss when David is a new year Rudiker Chivas David is a new year I guess a cloich and a valley shot a Iaxio I guess so I guess airline na cake seriously Napoleon mar shortage yeah gas yeah posters yeah Napoleon are fear alle can buy so basically shortage shortage at event space of idachlecher some theater you hear this jack some kjall I guess verstochen like my Kiet geleen, je dag hier in event location cat big ach by rowdy is it so but hunt in je gal you know unje wags hoek sin soele macht is van bruisen moordshow a lame course like flawless lane is through the car machine I guess fashion Karen you know Tarsu lives like whoa shit I'm not in dunne show I guess han ik hook on you like jittig gig who is gonna so in the fashion pack stu follow stu machine as kind of beach barely okay so by Gina Shaw is hand signals stu machine I guess by vier read
Wij kunnen konnen kan alleen eke, gus fiechan de rut kunnen daar. So ga je misje soorten, so Geo Gary. Agus van mis, als ik jou maken ze, zo'n over de harken, van mis munchen kan Gary piggyback a horsko. So Norsen goed misje mochaas, het de goallijn ikke. Is onder mijn courses food in me voor de goallijn. Agus, gus van me rasher naar zo dat. Agus Norsen, nu de hunde is, wo ik me kan handgun, gunne, mode, het pieke gemaakt is de vrieketje. Agus, wo ik zien udige, agus fashion die voor, wow, oh, how short it turn ja nog, as a skill zo. Ach, ancient fella is cute and groig, get a off-duty policeman wel. Agus, zijn route wees het jenig, die ik het allemaal eigen, agus. Wat boeien het je mode I guess die het leven koers le goede mode. Dat is een blikjes. So dat is een titel ganze reactie in de ocean. So Joe Enam agus Joe Skelock is gas having encouragement go kitchen Skelock in your cool fine tradition to kind of boring. So I think feel Skelock again. Full throttle. Sin go dé so me íú mar aú so fiú so Keidir ní guns vaxú a chuich agus G winter gloomy winter Keidir sin chuúch ach bí chu mé chuú duine bhí géisteach lu a marach bio so ha Ruairidh Greumach bhí chorain agus am deoch farchan can farmaach sin mar a bh mission a mé ág nas áige nu a Island River has de dol nu a na goin has de gober mé chuichin heitman son Niteworks is na lein tra just a dol can krachtje a gan agus bí has bí trí as Jago nu a nig na Barrowlands fucking keir blianana ba mi kavor mo hadalach leis go fiéis mí le dunne bheit dunne bheit fast van de hipsters glachings van just in the late Johnny come lately so sin go dé a ke na mugi héin a céin hu de dunne gra like excuse me that's not fair I guess hun dem was like you know what wasn't fair the Highland clearances sin hun me fall this kind of gonna chuil in the root so like ho ferrigoch I was like so I should believe that. So the food you get. And then sin a clachki. That's it. Yeah, can check us to be claction sin line goods. Yeah, Cadilly fair. Should I get there? Oh, sin uli for Pete and Diesel. Sin deputy ila goods. Nandy. Jimmy, fashion Urson be a festival. Fashion Urson be a Pete and Diesel Niteworks crossover. I mean, Keenchok and big shin ancient of you before game. Maar hoorst u, tor blennevaud of alles voor uli, maar sin. Blennevaud. Drummers als animal livestock in fashion uli hier, wine uur again er zijn akkel fiction, maar brune uli begin. Piet en Diesel ach, daar call en gama eto jalletje ach aan de nimmek doi hashiefje hier. En daar call en hier wie ho maan wie brosnehek is torstererd Gaelic ne. Agus Ian na Gaelic agus Coulton and Gale agus na Gaeltop Gale so mag iru agus but ge ma noch by question min just few Niteworks Pete and Diesel crossover ma ha dunne komasach in hen hier remix janu Koge fest stock hier Horgan agus maar hoorst nu tor tracks in agel van a klaar show so stock en beetje een fijn B-sides no and B sure se how you gown je ideas on a blum na gam and coin na horin show mar sure se B-sides and rarities cool gevis ha the cast well be mach in big in wel open die en wat I've stock get sin sources Tosh hier aan de nachlaad die was even premium in show cuz run and trace fer in max ach yeah, and Connie smoinen nach bi enoch get klaar na ha klaar en Connie I guess folded in land je smoinen
agus an kuchas more you could be then you be getting gauge take it from me well just Miss Alopshin had just biach na ga scour photography Ryan Raymond be me geistjoch the Niteworks in a bus Timberbush akam ha go a chiol so ma how diving throw and Jim Skenoch agus ha Timberbush bus got kumo rash just be keen jock of the geistjoch the Niteworks so can you hot donna shin ha me geistjoch now the geistjoch the Niteworks at Haggis backpackers guitar agus lem hop ha me gunsi Gaelic can you me tiction a hulakal ha go akam ear show so sin snug agus víle tein gan a hula dunne he vi call ein noch ha mi gema toliche guru Ruairidh Greumach en ich fo in Comann Cool Kilchoch Electronicoch Niteworks agus míle tein gut Ruairidh ers vi call ein show insta bio da mi geri kun beku heen agus neus skaz vergeens noch een G-Jack vi call brun mi Gaelic again skaz leintje heen Ludwig Gama, eins noch een hoef bruin hele is de Gaelic a Cordiction room maar hurst in is bi mi huus gama goinjen al den batten al nappies agus kat de hikmische boog gero paars geweke like an draste so is joch me neoch en is erin agus mali big agus pure veke kennische Maggie, so ha sin so geen maas so time woord in a Ghrian agus Greumach hely Niteworks ha A Ghrian Niteworks in a quara in a label acu heen hey that's sin han DJs in Kunnigra coming out just now Jane 10 minute in label acu Comann music Comann yes guys ha se Comann the house so Chinamach Comann Records she A Ghrian tres clar ag Niteworks Ruairidh míle teing is na vi call ein show noch hier Gaelic gamal lua masal sin NSVM hallo ha me Brazil ha me gunse Gaelic is Margarida tor Brazilian gunse Gaelic han chije na shar akban hin so goose yeah nog be gorgen ule go sit ke Brazil mer galbus Bolsonaro Sambach no sin ke you sin met ha gejar sin met ha sin van no och Davile sa hoch go toliche is J Kuiplen dojack en Kuiplen G mar Comann Cool acu Niteworks mo viannach vo sinnen ni in de neus míle tein gaif mor tein gar hu den mi switch was tu is go fiche dach ha torgin vi ket orje tonne rud ma go callreiners an uer fad míle tein gaif ach Ruairidh gach bianoch gaifse go airline Christian agus inis kujoch agus gan na featured players ula Fiona Sheehan Hultenile Shane and Clark BS Scrunyo faie von Niteworks Bandcamp agus kujoch ta bimi geishoch nis hid kan as nothing amado so gus an chimiu jachje Ruairidh gach bianoch agus eiche va charge Cheerin draste oh no cheerio